Nyan napeh tak una bab yang uzur Jumaat. Nyo secara menanilai darul bain. Nyo ino moyo minta haji na mate urang. Yang juga nyan uzur Jumaat. Na tiro urang sakit. Nyai gaya miutro dia nyaman gaya. Uzur Jumaat. Nyan na bab roy. Ya. Yang domon cid, yang kadar darurat. Kita kan harum tak terleh sebayang. Ina numi urang buta, yang jerleh sebayang. Kenapa? Ya, jadi doktor ganyan ke operasi gop, mio hana ganyan, jik gadahnya menggop, nyan uzur Jumaat. Kan hanya doktor. Nah, tira urang ganyan le urang sakit merasa nyaman jinak dengan ganyan pijak ke uzur Jumaat sih. Gupengan ganyan. Yang kecil hanya barangkau ceruban nu biraya tu ule Jumaat hanai kelide berti mekan mi ada mandum dia dah okey. Pedato lagonyo pedato lago jihmat lungkalom ittaqullah Jumaat dia ku lega Jumaat ku ya malhega na menatangnya baru mau sakit tang cing lagi haji sakit yang sakit orang lain ji yang pada Jumaat nampum bantro tu si kamangan maka na orang lagi yang baik nak pegah cik menan mitroka iblis saja dia banjarai bo idayaron be merupakan Jumaat nyan bahla ilom termasuk uzur Jumaat orang kita nak utang tunggai utang sini amir saja tunggai utang itu yuk lama tak ada uzur Jumaat uzur jamaah barangkali sama je ada yang uzur jamaah je uzur Jumaat itu nak kita orang baca khusus cik bajian penampilan gitu. Mihana tak so bajian sang-sang ru ibawa gitu. Je kau uzur Jumaat sih. Perumoh dilagak hai coy ko minta jawab Jumaat, uzur Jumaat. Ya. Gimana? Mana mi urang hana kena jawab Jumaat ada memburuk perumoh pihana je kerja. Yang uzur jamaah nyan biasa jid ke uzur Jumaat. Kah? Nyan kah? Diharamkan mengurus urusan duniawi dan tiap-tiap perbuatan yang menghalangi daripada pergi ke Jumaat. Nyan kah? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha azza wa jalla farada alaikumul jum'ata fi yaumi hadza min maqami hadza." Artinya bahwa Allah Azza wa Jalla mewajibkan atasmu salat Jumat pada hariku ini, pada tempatku ini. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tarakal jumu'ata salasan fi ghairi udhrin taba'allahu ala qalbihi." Siapa yang meninggalkan Jumaat 3 kali tanpa halangan, niscaya dicapkan oleh Allah pada hatinya. Munafik kejam. Lega mudurru hana halangan, kan sakit. Si hana saja. Ada yang hana wajib, gitu na si hana wajib Jumaat. Ya hana wajib Jumaat urang sakit. Ya hana wajib Jumaat lamiyat. Ya hana wajib Jumaat urung pungo. Yang tak lah punah salah sabah daripada nyan bagaian. Sehat. Hana pungo arah. Hana sakit. Hana gejak kadang cilaminya. Nanti dia tak lebih Allah dia keturunan mereka galak di kelaminya. Kagak cilaminya. Wabah tu. Gimana? Wabah penyakit. Nak tak je kau uzur sih. Betul. Baik wabah pegah-pegah. Nyo nah. Ibarat kan demunah nak mangan. Iban tan keun loh ego tu. Ulah dah keun loh keun empa dah bini lau dah deng. Nyo sembahyang anjut.
Jamaah anjir tahu-tahu